Mai kugwai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biakdun rinit la mai thonriu dare. Khadni riksanai na ta chat tang mai naga Independence Day tung soyam mai ka tweet na khawnai me sukandiu. Asai August tarik rut na padai kum singnai na tweet na padai. The Gaanphiu Tamenglong local newspaper king in Sam da call. Infal August tarik rut na kathum. Union Home Ministry re Indo-Myanmar border Manipur Arunachal khau fencing rangba mehai katum na tatkai khang sagwang thei tu na Manipur BJP MLA Rajkumar Imo Singh re indau kan thei kumna Union Home Ministry re phainai riktai na kathum kilometer sang mai Indo-Myanmar border Manipur tuang survey khani alignment hai katum melung khau loilau khang ti thai gong thei tu na sakane Mitwang Latbam High Chief Minister re Assembly khawni sa indau kan chongi inbu na central government re illegal immigrants di hai phugut lana thau handat khang khatni bai metigwang hablaudat ma khang tan sin thau bam thei tuna sakane Indo-Myanmar border kilometer chingkhat phai sru krikdai na kathum nai milung khau Arunachal khau phai pungu 3 kilometers nai Nagaland re phai nai ru na pungu Manipur khau re phai thum rik sikiu na tachat khani Mizoram khau re phai pungu ru nai ba mi tuna sakane Tatkan megan khau Nagaland tong civil bodies re Home Minister Amit Shah khang memorandum tina illegal immigrants nunta Myanmar thaulo dat khang khatni Assam Rifle da Indo-Myanmar borders khani Kamjong area khori lagalau khang zamhoi kan tonge United Naga Council Naga Women's Union All Naga Students Association Manipur khani Naga People's Movement for Human Rights rini Home Minister khaut memorandum tikan tonge Mitwang puam thelai na Myanmar thang re illegal immigrants chingpungo phai pedai ringu na chanai hai Tangkhul Mainam Kamjong District khau Guanglong bam gai the tuna sana kaniu ri Dilung Mainun khang swang sini mansai ka singai ku bam the tuna sakan tonge Infal August tarik rut na kathum Senior Advocate Colin Gonsalves re International Women's Day kum singnai na treat na padai tong speech khau Manipur tung latlu hai Manipur High Court order kori patkan tonge tuna sakan melat bam tan ni mak mai indau na All Manipur Bar Association Ambarui sit in protest Chairap Court Complex the report in Fal West District khau asai August tarik rut na padai kum singnai na treat na padai khau nai pani tu na ti thai kane Amba tong protest sai lau chuan khwang ru makhai khori tingzin khwang nai ngan tat kai pani tu na ti thai kane Gonsalves re International Women's Day Constitution Club of India New Delhi khau tat kai kan mainun sakan mailat bam tai kazi chamage khani Manipur High Court da thau sumak mailat bam dei tuna sakane Amba President Puyam Tomcha Maitai khani Secretary in Charge Moirangthem Chomba Devi re Association members koita protest kau hai gwang ka zau chui lau khang sanghwai kane Tamenglong August tarik rut na kathum Luan riksanai na tachat tang mai sunat Naga Independence Day asai August tarik rut na padai kum singnai na treat na padai khau tatkai ni mai khau hai Tamenglong taung khau hai dukan nun in bang laudiu khang organizing committee re sanghoi gongba milung khau Traders Association Tamenglong re lau chuan khwang ru khau re ting song khwang baroda khau in bang khang dukan goi khau ti thai kan thei mi da khau RNCM re appeal letters tipat kan me khau school authority nun re ni mi ngai hai chun sam na nai khang re positive suna lat piu lo pu tu na sa kan thei Naga mai azu ri kapui kan di khang kan yu panti kat palau mai nun ta ning tau kaloi dat mai suna Naga Independence Day Town Baptist Church Tamenglong headquarters kau tat kai pani tu na ti thai kan nei Infal August tarik rut na kathum Manipur Pradesh Congress Committee MPCC President K Megha Chandra Thilaina Assembly Speaker re Manipur Crisis lam kau debate sukang proposal tiku mekhau nu lawmak mai sang work out sutwangi tuna sakane Manipur latlu lam kau debate sulana center khani Prime Minister khau zau kudlau khang jang hoi khang tuna MPCC re propose sukan tongi tuna sakane Congress legislators kan pangu re press conference Congress Vavan BT Road Infal khau bamkan mekhau K Megha Chandra re chamla mekhau Congress MLAs gan pangu twangla tanu lawmak kan mejong pian mak mai indau na Manipur Legislative Assembly speakers kau memo tiku kan thei tuna sakane K Megha Chandra Thilaina Congress MLA nun jong proposal ta nu lawmak mai jong lamti hai ka ji chamage Manipur lam khau inta open discussion sukhang ke ge paina nai thei tuna Megha Chandra ta re sakane Infal August tarik rut na kathum Infal West District Tiddim Road khau mailun thaimak minun rui sen demand sumai ke ku bang milung khau business subang minun rui nutni mak mai indau na commercial activities koi intha kan thei Business akai ba mainun thailai na phuam azu re sian demand sumai khadni kapin karem metron pressure re kanyu khamnga makhi tuna sakane Tiddim Road karoi ISKCON Temple khani Chengangai Airport opposite khau dukan dungba mai khani businessman nunrui kanyu tuangtan in thak lona Max showroom ma khau sit in protest tat kan thei sit in protest ko ka zau mai dukan duk mai pui akha theilaina mi tong area khau business suba mai koi khau in thak makna sian nai mai gongba mai ri kanyu khangkuk mai ariubam thei tuna sakane mailun thaimak mai phuam nun tei ri business suba mai koi khau dangka chingru khori la khat ngan hai katup na ka kha gongba mi tuna sakane
Manipur tong la lu rui kaniu tong business kha wongtang mak mai azu ariu na ba milung khau sian demand subam gai me hai rui kuk mai ariu inbu bam tong ei tuna sa kane mi tong area khau business subam mai goi rui government khatni concerned authorities khau mi tong kuk mai hai zau gut launa kaniu tong business hai intui na tat kai da khang karam lau pu tuna ti thai kane ka ge nai me cham ti thai pat mai thwan ku mai indau mai tatkan mai tarik padai august kum singnai na chuina padai nung bamgai chang khonai mai eco hat hai mai indau lo mai hai zailat wildlife sanctuary rui kabiu mai nam nun tong volunteers rui aniu naga mai kandi khani ziliang rong ram lung khau wildlife sanctuary reserve forest kani protected forest kup mai laubam nu magi tuna government ta athung ba mai lung khau volunteers kan sa rui mai intau lo kan mai luan kharui aram bamgai chang le zailat wildlife rui kabiu mai nam tong leaders ka khau tan tuan tan ri lau khani sa tuan sari lau mai nai kan the kumna hai ka gwai na tai bamgai chang village authority pai kharoi august ri gru na kanai kum singnai na chuina padai nung lat ka phiat na nu na mai phungwang laudat mai khangta bamgai chang village authority khani namna goi ta pai na thunku mai indau chonge akhada ruina aram bamgai chang mai ruina volunteers nun ta koklau mai na ramna lat gai mai salau na machuang na bame khani kalam ka gwai na khau chun kha lung khat na suna tat gudat bam ko tuna lungning ti dai na salau mai khangta zailat wildlife rui kabiu mai nam ka gwai na ta thunku mai indau kane by information and publicity win zailat wildlife sanctuary affected village committee Azuram Agape Baptist Church Baptist Youth Fellowship Lucky Draw Committee Zathang Rikandi Megwai Khau Zangwai Meleti Thai Lawi Mik Yu to August Rig Rut Napungu Kum Singai na Chui Nap Dai Khau Draw Sukhang tu Mai Tai Condition Samak Mai Nai Bizangri Kagan Zai Ka Suan Palau de Te Draw De Tai Kagan Gai Megan Khau Ti Thai Padat Ni The Megwai na Rit Ren Ra Mai Sini Akhang In Sam Launa In Khwa Lau Pudiu Khang Ti Thai Bituange by Azuram Agape Baptist Church BYF Lottery Committee Tamenglong Ting Nai Luan Pok Phabu Terik Rut Napadai Lautuan Kalan Ting Zin Muak Nai Sing Bang Ting Rai Nai Pok Phabu Terik Rut Napungu Lautuan Ting Rai Nai Kalan Ting Zin Muak Nai Sing Bang Ting Rai Nai The Gaanphiu DGM Chamche subscribe Solauni Mai Hametai Inquiry Complaint Solauni Mai Guirui 9612535794 Khau contact Sulaupu Mai goi na king in sui na king lau mi khangta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tunrei kaloi na thunku mai indau dare in thuan ting sung khwang baro makhai kai mi gan kharoi mai goi na king in sam da lakho thunku the